to create hatred among the communities so that instability prevails and they continue to control the state. Therefore, we every year on this day of observation, we have been appealing to all the ethnic communities of the state to let's just give one chance to togetherness, to unity, to let us, at least live and grow together
and teach the government of India and their divisive policy a lesson that we will never get divided no matter what forces they use. And we, not just the 18 lives that sacrificed in 2001, but all the people, if necessary, including myself, we are ready to lay down our lives to defend the territory, the integrity of Manipur. And this day is the day to redetermine ourselves with conviction. Thank you. Kangleipak Manipur da khundaminariba kanglup phuruk khudimakta ai ishagi amadi observance committee ki maikaidagi nungsijaba amadi kai khumdaba du chari aikoina ngasi pangthok chariba thorom asi haukiba dungai 2001 June 18 da mamal yamlaba thawai tara nipana punsi kathoktuna leba asigi apunbagi saktam ngakadabani kangadabani haibagi wakhalon ga loinana makoina lepkhiba makoina lawgiba thawdang ado chahi kun chumna aikoina su madugi liglamadu puthajara kanda ngasigi mirol na su madumak chapchana tangai phadrabadi akoise thawai thadu kanda leba asigi apunbagi saktam kangani haibagi ware phirep sing adu chechenjaba amadi anaubo mirol da thokriba thogdok adugi wari singbun sing adu nohongna na liduna makoida leba nungsiba amadi leba ki damakta kathokningba amadi leba ki apunbagi saktam se kannanabagi damakta madugi kongkham adu changchen bangam nanaba wakhalon adu poknanaba inot adu pibangam nanabagi tharomasi pangthok jabani loina loina laikhidraba athauba singi imung manung singdasu pukmen pawmendana makoigi awaropa hangjanabagi adungloba tanja ama loduna numinasi Kangleipak Puwari gi history da Puwari da mayek lana iduna leiragadaba lakadoriba suron asu adumak masigumloba tharomasi pangthoktuna koi laibak ngangmin nakhigani haibagi phirebado lominaba numine haidana thamjage. Zarakpa Sidi Nasigi Pangtok Liba Thorum Asigi Taram Opagi Waro Bibi Nabagi Damakta Tosinjari Adumak Liglam Masibu Puthaduna Chakadaba Masigi Yamna Puning Shiba Amadi Tamoida Sinava Molana the Koi Leva Naka the Vani Haiva Chetpa Pide Logan Bit Dun one with a Sigi Yai Paraba Tanja Silojarakanda in Bidiba quite Kudimaki Mafanda Observance Committee na
ꯁꯦꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯝꯖꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯇꯥꯡꯕꯟꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯟꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯨꯛꯄꯣꯒꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯩꯔꯣꯏꯖꯝ ꯅꯟꯗꯣꯂꯨꯋꯥꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯂꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ UCMꯒꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯄꯨꯔꯦꯜ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯀꯔꯥꯝꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯟꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯈꯟꯗꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡ ꯏꯃꯥ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯁꯤꯡ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯐꯪꯖꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯩꯆꯥꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯌꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯏꯚ ꯇꯦꯂꯤꯀꯥꯁꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟꯗ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯔꯩꯆꯥꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯏꯀꯣꯛꯅꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯟꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯊꯧꯕ ꯑꯊꯧꯕꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯆꯦꯠꯁꯤꯟꯍꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯖꯨꯟ Uprising Unity Day 2021 ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2001ꯒꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13 ꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯃꯗꯤ NACN-IM-ꯒꯤ ceasefire extension agreement ꯇꯧꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯕꯦꯡꯀꯣꯛ ꯗꯤꯛꯂꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯅ NACN-IM-ꯒꯤ ceasefire-ꯒꯤ operational area ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯝꯈꯩꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ NACN-IM-ꯅꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ Indian Forces-ꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯗꯨꯅ ꯕꯦꯡꯀꯣꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯏꯃꯤꯖꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ K. Padmanabhaya ꯑꯃꯗꯤ NACN-IM-ꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯏꯉꯥꯂꯦꯟ ꯃꯨꯏꯕꯥꯅ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯗꯨꯅ ꯌꯥꯊꯣꯛꯅꯈꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯈꯩꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ NACN-IM-ꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯪꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤ 2000 ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯖꯔꯛꯂꯕ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯊꯧꯁꯥꯗꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ NACN-IM-ꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯃꯤꯔꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ceasefire agreement ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯇꯨꯅ 2001ꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯠ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯕ ꯍꯧꯈꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯖꯔꯕꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ K. Padmanabhayagi ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ without territorial limits ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯛꯂꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯎꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13 2001ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ
leipak thugairapagi mayokta kham thengna yaningdaba adu uttuna India gi flag amadi India gi constitution na chingba kaya mai thadoktuna khongjang changchilakpa horakhi matam aduda Manipur miyam na uribadi oirakliba phibam asi NACN IM gi pan naga gi wakhalon adu thabak to onthoknaba amadi Greater Nagaland ama Manipur gi lam gi saruk sing setoktuna semlak nananaba thangjillakpa khongthang aduda India government na ayaba pithokpani haina unakhi adugumlaba miyam gi pendaba amadi mayam aduna phungatlakaba Manipur gi miyoi kayana arei pambai season aduna leipak kaiba thingnanaba honarakpada athaubi miyoi tara nipana mama leipak ki damakta thawai thaki matam madugi miyam gi kholauda pambai leitraba India gi prime minister na khongpham handoktuna miyam gi apambagi mayokta lepa ngamkidrabani numit adu ngasidi chahi kun gi mamangdani thokriba numit adubu marau chauba furup naiba mityeng yengba India gi lengak nadi ngasi su numit adubugi laman khumdaba yade haibagi matawum ngasi su Manipur mayamda chahi kun chura phawbada singnaba amaga loinana leipak asibu thugainaba amadi leipak asigi yellow mi singbu kangkhul muthat nananaba saraulang tawduna leibagum thokli NACN IM gi yanariba hainariba wafam ama phawba ngasi phawba ekhoigi miyamda khanghanba leite ing kumja lising ani ga tara manga gi August 3 da India gi prime minister na thorang tawduna nohona na amuk aron ba yanache framework of agreement haina ama amuk ikhang khangawdana tawsilaki Manipur gi miyam na tawnariba yanaba adu miyam da khangalu haina lauduna laulabasu ngasi su miyam da mayek sengna official oina khanghan dana adumak thamli punamak asigi matungda haukiba chahi lising ani ga tara ga nipan gi loiramdai matamda India government ki interlocutor oiriba RN Ravina ikhang khangawdana amuk waroisin puraknaba phibam yamna nakshil lakle amadi chumnagi koma semicolon khaktamak sendok senjin tawruga loire haina haibaga loinana Nagaland da channariba article 371A asiga manaba mawongda Manipur gi naga tabani haiba naga haiba kanglupna tariba mafam khudingmakta chana hannanaba yengselli amadi naga territorial council gumba ma semnanaba yengselli haidana amu hairakhi Manipur gi miyamna madugi mayokta akanba thengkhang kayarakta haibadi 1997 gi August ki khongchat 2000 gi September gi khongchat 2014 gi February gi khongchat amadi 2018 gi October gi khongchat yauna kanglepak Manipur ki puari da miyam gi achauba khongchat kaya ama chattuna leipak chugaibagi mayokta leptuna laklibani ikon konbada RN Ravi gi wafam madugi mayokta ngasi su miyamna khongpham chetna lepli amadi lepkhigani matam madudagi wa makha tathaba ngamdana leidingai cherak asida inau nongna amuk NACN IM gi Ministry of Information and Publicity gi cherol amana miyam gi phire asibu karisu nachungdana 2001 gi June 13 da yanakhiba ceasefire agreement adu ngasi su Manipur gi mafam singda chanari haina hairakhiba asinadi ngasi di Manipur gi miyam da asuki matik khoirang khoisau nahanba ama oire kitang lengjam biro duga अखोई लॉकडाउन असिना मरम ओइरकांदा अखोई कितंग तोंगानबा सिस्टम आबदि मॉडल अमदा कोई होंथोक चरकांदा कोई चेंग असि कुचिन नजबने कोई ममांगी 19 लाख सुबह फावदे कोई अचंबा कनोना तोकजबने दोंपु होजि कोरोना गी कनो चिमदे कोई पिक्चर जी उचर रोय के मखा ताना कोई कोई कनो दे कोई लॉबी गने दुमरेन हनबा कांदा Takutcheri maka tarak pasi sakol sem surchandra Takutcheri
ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ KHS Romeo Tagachiri Makatarakpada Mayang Lambam Manikanta Awang Sikmai Kaucheng Leima Makada Tarakpada Thogdam Guneshwar Koijuman Manglekai Tangsem Sabina Nungna Kuche Tagachiri Makatarakpada Tingom Birendro Atangda Laikidraba Ataubi Laisham Umbi Tampas Tagachiri Makatarakpasi Laitonjam Rajkumar Nandolua Amoko Gisu President Rajiriva Buana Maktakai Kunabachari Benana By Siame Sunin Karam United Committee Manipur UCMB Aduay nga sidagin sa hikon niya umangda nga sige nabida si Magda Kokiwa Uprising nga dada Maribaki Siri Benana lang sinbida ba Tungan-tungan balog kaya gitaway pudi di ba Laibaki Kungloy galo na naputadana ay kuna apaba Manipur ma apaba adugumba mating leba Manipur ma siyam gani haibagi wakalon da ay ko je miyam matuna magkoy je dumba singnarakpa adugumma loinana ireba iramdam Manipur sikidamakta hawai na pota pi haba sakhangba masum sakhangdaba punamakki mathamda dahakna salut pijari loinana Mangdatin Biriba Manipur Praja Punamakta Aina Ikai Kuna Badu Chari Masi Chahi Kun Sure Amapam Se Aina Kungda Jarakpa 2001 Gi 18 June Gi Thodo Adu Ki Makhata Bada Koi ngasi Thoba Singi Jata Pham Mayam Nalai Kanari Ba Mapam Si Yamna Mongchong Koibu Mapam Oirami Namituda Tashengna Nungsi Raba Lepak Kidamakta Katok Raba Thoba Thobi Singi Hapchang Singai Koina Poloi Bada Jingmi Ai Tongtani Haibajai Emsu Saitagi CS Kongsai Koba Nupa Amaga Ahaka Amta Yaudriba Chino Mete Puruki Poloi Bada Asiba Mada Matandugi Sarkana Mi Ahumla Marira Pibani Kayaba Ai Sing Putoku Sintova Kerusin Yen Bakot Pa Yorami Impala Yam Padana Tarakte Vanina Mapam Lamdamashigi Situation Chain a Kangde Adu Aikoi Butanava Matam Sigi Assam Rifle Gisio Dilwar Kobamaga Manipur de Lal Holu Nam Tabopon Navada Hero Ne Haiba Toiba Kobanupa Maga Aikoi Tirapada Ahakimako Masak Kangda Vanena I get Chami Naramba Aibuluching Lamba I get other Dilibjori Maui Luin Chinki Adu Waylay Hoi Aduga Haibanupa Niduna Ace Kangabra Karira Aipade Ate Lui Chengare Aduda Gidi Pumani Hum Povada Roy Carfu to meet Kampo by the Swida Aichapam Kangde Gari Late Impal Whisky Gishi Waramba Mocha Haibanupa Amana Mana Itiba Microphone Jova Gariama Police Sino Tira Kolpa Manga Peru A low A Pavla A Duna Swag Monsong the A Loli A Pavla Abanena A Loli Adu Siblendre Shepa Karana A Shibu Kubiraga Igi Nasagi
ko ke thel punjin leka hai bu mali awai bu thadok pirabi mai to nu ra mayam changna kaino to rak pani masi di chahi kun sure ai ko di movement mai pa bra masi mai pa panate melen Indian di politics study mako yam phajana mai pa khare maram di mato kramaina awang nong po lamda tari ba tribal sing na nam na ta ba sing se amma yeng thina laga yam phajana ma koina lepa ngap kani haibagi ma koina kuina manga pamang du di ngasi mang phom na badong na toi adu koi betar di ai koina lepa iramdam sida nung si badana tana lamdam asidi manung da hingminari bai koi si kamai toraga koi punchil laga lepa singang min nagedagi haiba sidi wakhal londa kangai singna strategy dema yak piraga ai khodi movement gi niti niyom si kitang hungdo pa dakar koi broina khali maram de Manipur da sphere extension tawrakpasi 2001 gi June 14 da agreement tawkhiba 1997 da Bangkok da karai da agreement tawnakiba mayam adu khatanati 1960s habdi 1964 aduai da 2001 gi thodo adu da chena balal holub nataba adu ki mamang da northeast ki lan holub ki mapa ne na khana ki ba makoi leader tuna London da si ki ba gi kambu ga sphere to ba da 64 aduai da tameng lom pho ba extend to ki madu matam da Manipur ki praja thoidu na lang bata ki de ekoi 60 da pokuni na matam adu ai ko de bharta adre adu matam adu ki samkha Biyoy Govinda ki arte Pir Chandra Sanana yamakan bachiyama matam adu ki central government e matam adu ki prime minister Indira Gandhi na Pir Chandra da Sanada kharakpa prime minister office ki ajan marking tau bachi ujik yang muko ki archive talai lamdam masi ki boundary ichi masukai haloi Pir Chandra Sana masi koi lan holu bama thiamna no uhurna bada tau khibani haibagi wata magong da irakhi balai aduna matam punamakta melen indiana pik kharaban Manipur gumbasida ngaktang leiriba mi sing asigi koido chanaraga to halli sikari gino at leitana ekoi muk haro hal sphere without territorial limit se parliament da kakhale haiba numita ekoi na haro ragam white flag tanggatpa lepa tangkoi gi sheman Manipur gi tangkhai ma piran ye na ekoi na flag white flag ma chergatpa group pamana muk white flag chergatpa masi su liapte na ekoi na 2001 gi June 18 gi function sida ekoi na mai pa lobe yaroi sida gi ekoi na hungdu ga lambi ama thibatai maram di lambi yang changes ta hore matam ga Manipur kai ba ya kai gani na puyam na khanari only Manipur ani thokani agani masi di Manipur ahum thokki wafam da kan ngang nari suai tong nari ado thokpra thoktebra ai ba du ai khoi na yeng ba tari thodo yendong na hairabada chau harabai ju piradi masi pali ba jogi Kimamang da Akhilesh da do kimamang da Mayawati ko vai lesabi amana UP ubaganda UP haiba Uttar Pradesh state taruk thumna semgni haidna ma koi cabinet wari mayam ma assembly da loy central government nga si puma gi wari to free sta thamba gum na kari gum bi ma ta khana bi de iram da masigi ngam khri kan bagi akan da ihuga
ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯊꯥ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯑꯊꯧꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯁꯤꯡ ꯏꯃꯥ amadi che maro pang pano ku chu sum nei kai khno bu chari kui di boi ningi 2001 gi ho do asi kulak suwa asi mo observation asi pang khoi masi UCM na natraga na ang ko na lai pa si kalai haidana khoi kai mo su claim tau jate la iba dia government gi safu oduna silak padagi tungan ba lau kaya tawdana thugaina na ba Manipur si mache tana ba silak pagi thoksil amani matam dra lekhiba se aduna 2001 gi tanaga mari gi jun tanaga mari gi agreement na to sign tongna dagi hona mangoi na mangjong na 1997 dagi aikoina hairiba si oirapa yai haibase mangjonana se sosingna khangdana yamna kanba masigoiba mobilization masigoiba protest tongna bagi thorang ase yamna kanna mathang chatharaki aduna karigumbada election ayamna hairiba agreement adugi makhada magi jurisdiction khaidana without territorial limitation sil pataragadi mokhogi Indian Army gi battalion amagi company amagi mamangda innocent IMC level laga aikoi masen ka khaina hannabagi lanjang ama soidana nakani habase ubadagi aduni khoina without territorial limit habase da aduga mokhamaduda atamaduda game su leitaba thangai sina designated game leite haina lawra kanda masi sanaba yaroi habase dia government khali badi NSN IM na makon saba maki camp leiba mafam ni haiduna plan tawraga hairi mafam aduda Indian Army thajalaga Indian Army ga NSN IM gi Army ga pulla kanda aikoi gi awang no ko ki lalo sing ase mapung phan nam thabu ngangani haibagi lalong asida saksil lakani haibasi ubadagi aikoi na hairi ba do yamna kanna protest tawkhibani adu laiba phadana haiba 18 June gi iho aduda miyam gi iho oikhiba the great June uprising haidana miyam gi iho oikhiba dagi haiba do ngamkhibani aduna koi Manipur miyam gi mafamda haiba numi ado kawbulaitana adugumba thona aduga loinana tenglakiba do masisu akoi thengbam thui haibase masi anu wasak mangol loinana masi lepi tasing badi hairiba agreement adugi sanadre haidana lauthokhraba agreement ado aikhogi maikei dagi formally sanadragasu informally sanari haibati without territorial limit haidana magi lairamba agreement adu da yoramba wahi ado lauthokhragasu ene sengi KMP informally ukhulda lairi adagi mafam kaya da lairi aikhogi singi landam singida lairiba operate tawba simu mayam singse India government da hanna haidana lakhiba do ngasi phawda makoina thongna claim taw ngamdri haiba si officially chanare haiba ke mase masi officially yabani India government khangi haiba se ngasi phawda makoina lawthok ngamde Manipur government su masi sanadre hairagati sanati haidana makogi mathakta chap chaw action lawgadabani haiba se Manipur government su masi ngamdana namsalaga makhami unofficially chanai aduga haiba sida unofficially operate tawri haiba se masi ekoi goida makhami aduna tungan ba mong da haiba si makoina peace talk tawri ba si makogi peace process asi loisanna bagi phonara pa tanjada Manipur gi larger interest se thugaina na ba awano ko lamdam da Manipur ko golam mama lai haiba se masi kanu kaya thong thugaina na ba phonara pa se mang da thamki ba duni hoji khana karibumada NSN ayam da
नागादा पीखिबा तारबती नागागी ऑटोनॉमी नत्रगना नागागी ओइबा ग्रेटर ऑटोनॉमी में पीदना साउदर्न नागालैंड में पीदना नत्रगना तोंगानबा कल्चरल ऑटोनॉमी अदु अदा मयाम ने खाइदोक तारदी कुकी की सुपी के दवनी हाइदना सिगुम मचा मचा मयाम अमा पुगनबगी वखलोन मयाम असे सागननबगी मसिगी सिंचे थादलबसना ngasi फाउद लेप्री अदना खो थेंगनबा चंगी मखोगी होंगइबा स्ट्रेटजी से मतम अदुगी 2001 दा लेरंबा अटैक अदुगा स्ट्रेटजी अदुगा मतम अदुदा खोना थेंगनबो होनखिबगी लांजंग अदुगा ngasi खसु यामना साथीना खेनखरे अदना इंटेलेक्चुअल वारफेयर अमा अखोसु चंगसन बताय सोखिबा लैखिदबा पुनमको कोक नोंजरी मथंगा लैखिदबा अथौबा अथौगी त्रायगा निपालगी नुंग मनुंगसिंग बसु कोक नोंजरी अदुगा लरना ngasi थौरमसिगी फंबाक थक्ता लखत पिरिबा थौरमसिगी थौगुरे लोइना थौकुबिरिबा ऑब्जर्वेंस कमिटी की चेयरमैन अमुको की प्रेसिडेंट मरुक नंदोलवांग पुनम कोक नोंजरी अमदे आगी मांग इलेक्शन बिरिबा मीडिया पर्सन इनवाइटीज पुनम पुसुकना कोक नोना खुरुमजरी अखोय वा ngangadaba chairman na ngang lore aduna hojik akhoi sibok thadi akhoi lengna lamina si haiba simaga aya apil tawjage akhoi ta se na ngasi gi thauram ase tawsira tawroisira haidana yamna sangak na ba amakhak oirakpa adugi matakta malemge oina laiba corona virus asigi saitheng temtheng positive oiba henjalappa aduga mi sibagi sangwa khalappa aduna maram orakana government piriba SOP su kaina su tawningdaba aduna luruba tampham sida aikhoi gi haikat laikat tam mayam amaka aikhoi da tambirei sigi da mangta su lekai gi sinbiriba aduga ma organizer puna moksu observance committee gi maikai degi hanba laitana थागत सरी हाइबसे मगा आई थमजगे अदना हौजेक मतम अमदुदा कोई थमजखरे करिगी दमक्ता अमुको युसेमना सही कुन फारबदा के कृपाता मियाम पुन्ना हैकत लाइकत तमनी बसी के नुंगे वान थोक्स करिनो एप्से अखोय पुन्ना मुना खांगो वाफम नै अदोपु हारिबो वाफम से सुमना ककी फगी तव यादबा हाइरिबा ngasi ki pulliba mifam asa somna kaki haikal lakat tambaki koi wanate somna kaki meeting tawi wanate sida loise nariba nunggoiba arti kai hagana hemin nariba manipur ki purupuna muke apun mugi pun sirola manipur ki apun mugi saktam da singnara pa atu gumban numit asa singnawa government of india da singnawa ai koi punama laiba ki damakta purupuna maki pun sirol kai na no honarpa aduguma miyai puna makka government inda de yaroi hadna singna kiban no mene aduna maram markana jun taraga nipan haina sukna matam masida lawja rakana thamjara ise aduna hairiba misi mina se sumna kaki lanai gi sumna kaki kaigumba interest amada sigi banate laiba ki damangtani aduna हारिबो लेबाकी दमक्ता लौगी बा थौदांग से ngasi ki mirol aikoi na su लेबाक कनना होनो मतमदा aikoi su leiri haiba se aikoi punamna lemna na ba aduga sukumba manipur miam da tungda horaka da mayam singsida achauba message am ka aikoi punna lemin na bagi se hena farm tawgi tharmasi koi chinja bani ana sugumasi lakpasi karigino har matamda पृथ्वीदा लालौबो मयाम लै निंगतम जौल मयाम सथै एग्रीमेंट के मयाम तौनै कैसु कायदे मणिपुर जु निंगतम जौल मयाम सथै नॉर्थ ईस्ट मयाम सथै हौबदबो लालौलुक अमना नत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सथरे स्ट्रगल लसिदा तोगान तोगान फुरुप सिंगी तोगान तोगान स्टेट सिंगी सानागदबा अतुगुम्बा कांगलोनदा कायना साना बिरकनो हाइबसिने बाफना थमजनिंग से आना सोमबगी वा मनुंग सिदा खना थमजनिंग से kana kana matam da
थोरखिबा हौरिबदो कनामतना मसे ऑर्गेनाइज तौदना थोलऊ हाइदना लेब नते खंगौदना भागना बैंकॉक डिक्लेरेशन तौरतना सोमना कक्के वाहि होम विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइबो वाहि होम सि थोरकपदगी मथंग मथंग थोरकतना सिगिबा थौदोसे मसिदी अखोइना ऑर्गेनाइज तौरुब नते मथंग हरब इहोमी अदुमपो 2001 दा थोकिबा थौदोकसिना अखोइ परामा खंगे हौजिकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर की अपुन की शक्तम द सिंगर पसे हौजिक फाव लेप लेत्री अदुना लेप लेत्री बा थरम से नोमदी काइबे याइको हाइबे पोसे लाइबे पोसे आइकोइ पुना मंगने यारोय हदना हौजिकती हानदी आइकोइ न खंगदब पोनी हौजिकती इमिन न खंगे इखोंग न खंगे करिम कान लेबाक सिकाय न नबे हेक तोर पोसे आइकोइ पुना पुना खंगे बनिना आइकोइ पुना मुने थेंगना बनिना अदो इतारगदी लेबाक की दमकता अथौब अथौब सिंगन लेखिदब सिंगसे मसी की दमकता आइकोइना फिरे ममत थांगी हारिब सिंग से करमबा अथौब अथौब सिंग थमोइदा याता की बक के पाट याता रे सिंग थमोइना पेनगदबसे सुपना तकी आइकोइ पैसा पिरा कांदा थबक तोर कांदा मसीना पेनगदब नते अथौब अथौब सिंग सिगी थमोइदा पेनगदबदि मखोइना लेबाक की दमकता कथोक स्माइ दौदरा मणिपुर के अपुन की सक्तम नसीगी मिरोल आइकोइना लेप्तना हेक जेजेना लेपि मखैदि अथौब अथौब सिगी दमकता लमन सिंबने हैना कोइना लोगदबनि अदना सुगुम वफम सिदा अखोइना थमजनी वफम मैमसि कैना हाकाना मणिपुर खुंदारिबा फुरुप पुनमक्से अखो याम नुंसी सानना लेरमी अदुमपु नुंसी सानना लेरमीबा अखोइ की इरक्ता अखोइ इसा खांगना मसुम खांगना अखोइ से अमगा खाना हनबा इंचौ लिसिम समापन निफुग मापन दगी खांगन हेले इंडिया द तिंग्रो मतुम दगी अखोइ से हेना खाना बगी चांग सिमा याम कने हेंकलाई अदना अखोइ पुरुप पुनम पुनसिन बसंगी पुरुप पुनम पुनसिन द तारगदी तुंगी पुनसिरो लैते अखोइ पुनम मुटखि बताबने अदना पुरुप पुनम पुनसिलगा लेबा कन्वीनर काना अखोइ की नुगाइबा पुनसिरो थेसिरा नत्र हारगना माना थोपा पा म तोरगाना पुरुप पुनम से सुकुप साना थुगाइरा काना अखोइ हमिना प यलोमी पुरुप पुनम से कनानो हाइबा खंगदो मखै अखोइ तमना तमना लोसनमिना खिसिरा हाइबा वांग अनि खक्सिरा अखोइ खनमिना बल संगे अदना मरमर कानने साखलबा मतम पृथ्वीदा सुमलबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना याम साखलाबा मतम असिदा अपिक पुरुप अपिक स्टेट अखोइना अखोइ करमना लाकदब चक थरंगी इनोट लाइब मिसिंग मयाम के अदुगुंबा मियाम पुनमक्से मिटोक मियाम सिंग से करमना थिंगदगे हाइबसे मसी पुना लेमिन हौदो तारगदी अखोइ माम खिबा याबगी लंबेल मुकलै अदन अपिक पुरुप अखोइना लंगी मपु ओइजब ngमननबगी दमकता अखोइ पुना चंगसनमिनाबा अखोइ पुना होनमिनाबा अखोइ पुना स्ट्रगल तमिनाबा नतुना फ्यूचर लैते हाबसिमा अखोइ थमजनिंगी अदना हुजे अखोइ पुरुप पुनमक्से वहालिबसि कनानो अखोइ की चनुरा सिंग इसा महलिबसि कनानो अखोइ बु नहलिसि कनानो अखोइ पुनमकु वहालिबसि कनानो हाइबसे मसी पुरुप पुनमकि कमन एनिमी मा थिदो अकाना अखोइ पुनमकना अखोइ फाइट तबगी मतमदो खोइ यौरे अखोइ बु वहालिबा जेंगनबसि कनानो अखोइ बु कनगदबो मरुबसिना कनानो हौजिकति अखोइ फोंगुम साना खंगे साइथिंग पुनम खंगे जेंगनबना कनानो मरुबना कनानो सि खंगबनिना अखोइना करिगदमक अपुन मणिपुर अमगी मंगला नमा सागतप मतमदा अखोइना सागतनगदो मरमसि करिगनो अदना ngasidige hauna kolak soba dagre jut uprising unity dsna lakna mar morkana manipur khundamina purpuremna isa ge marondom ke obo wakhalo je na thaira kana apun ko gi punsirol ama natraga de leite haba wakhalo je khamina rakanda imalai ba manipur imalai ba iramdam sigida makta lepa haba wakhalo se mas asepa khliam ka lomina si haba sigi apel tawjari अदर हाइरिबा एग्रीमेंट से खोन उखरे 2001 ना एग्रीमेंट से विदाउट टेरिटोरियल लिमिट की थेंगनरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा वही लौथोखरे कनानो लौथोई मी सिगिबा मियाम इहोगुना मरम मरकाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनागिरबा एग्रीमेंट कनगिरबा एग्रीमेंट को सतोप यादरबा अदुगुंबा हिस्ट्रिक ओरबा एग्रीमेंट न तो मणिपुर की मियाम ना हंतोन मंगमखिबा अदुगुंबा मियाम ने हाइ वाफम सिंग सिदगी
sahi cari tara mari sumna sum thengna la amatunda mayon amam lakre karma mayon 2015 ke August ahumda krema agreement na amakhat lakre ba sigi agreement sina lakma tamda without territorial limit hariba adugi sapu dugi sak manaba maunga paring amada lakana August ahum 2015 da framework agreement haidana NSN am ke inner agreement na sigi thola ko sina maram warkana ani suba sayolama ani suba tak amagi adugumba sarang na basi hena lakhi hairiba mayam singa se aikoi puna mungna thengna lai aduma pungasi phabugi manungda Manipur se tek takai kana apun ba Manipur amagi mangla nama sagana na hona matamda struggle tawramdak taragadi ngasi Government of India na Manipur je sekup sada thugarang gadamni haibasi ba thamjaningi aduga ngasi mamang government natraga hausi government asina leba asi kanba ngamgada busunate aduna sugma mayam singse masigi khanjara kanda aikoi da ujani ba mafam singse kaira hakanda sigi manungdagi Naga Territorial Council haiba Naga thaktuge ba Territorial Council am tak sema yabage proposal laktana October ki tang 18 do losalani haidana niam puna munda aikoi thak ningtana agreement tu da kari haina dori October 30% losalani haiba posi kai to pure haidana aikoi niam puna munda hogi badagi maram margana Manipur niam sigi June 19 ki thawdo ase Government of India ki manapur de sukau kauti Manipur niam puna musu nakom siya yairi matamda sikhiba nomai ka khiba sok khiba mayam singada madugi inin kolada ngasi imangda haujek thok podona khalaga lairi adopo ngasi di sahi kun jok salakle ado itari sahi kun jok salak pasira takak nai na ko khuruk maseng ki marakta kaya yam honge natraga himinai ba aikoi marakta kaya yam masi ki marakta aho balairi natraga pun bagi kana bana kaina pun da bagi kana bana kaina haibasigi mahau khangaba Manipur liam ni adana aikoi sida tongan ba atopadagi la akada Manipur da leiba purpuna mase nunga helani yai phanlani haiba adu ba kana matala oi aikoi mu wara suwami nariba nunga rasu nunga nani na thengnariba purpuna mase masi puna mana koksun sendam taragadi Manipur se nunga helaba adu gumba amata lagi aikoi puna mana pulsan dragati nungai bai mase masuk koi thok tabo apon mumkhani aduna maram markada da kolak subat agrajun uprising unity desina piriba pausel hauski mirol asda le phiram de कार्यक्रम bakal amatagi Manipur ki apun bagi saktam da Manipur ki himinne bagi pulsiro da government ki khal kaya da ba thurung amaga maraksa yemthi ga da ba aduguma bakal amatagi administrative division tawdana aduguma political lega ama ohendana Manipur da apun bagi saktam interest kahen da yaro hai basira aikoi achet pagire mangka oiga da bani कार्यक्रम government of India na yapiyo tawpiyo karamba thuruk karu khare khaki yenga interest sapir karo thuruk karu phaki yenga da sapot tharam yapi karo sapot tharam yapiyo karamba thuruk punamaki punsiro la kairo da ba aduma makal ki development aduma makal ki waroshin orapiyo adu natadana nakan amana haraga mu sawada amana mu haraga sawada ba aduguma solution aduguma development di development na te negative aduna sugumba mayam singse masi sinjara kana hausikti Manipur da leba purpuna ma wawa ya wabina re ado itare aikoi tungda lakada ba tungda sakkada ba kunsirol khara khaksida apun ba Manipur amagi mangla lama sagala kana aikoi puna lemi nanaba phone ba yadu ba kan ba message aduni haiba wafam ji thamjara kana aikoi leba kan ba haiba puna ma sina ha ba bien thama kana aikoi apun ba Manipur amagi bien sama iram da mama wayang na ba haidana the great uprising the observance committee masigi no asina iroi na kolak subasida tungda lakada ba purpuna makta nungsi sana ba aikoi nungai ba pulsirol ya kuchina himba wakal learning tamba wakal langka free oi wakal ba purpuna ba women si hai ba pun handara kana government of India na hanjana kai ba Manipur interest ka na honar kuma tamdadi June 19 dagi hena thokpa thogon Manipur amukta haudriba yo Manipur amukta langdri ware puna lor pu ya bagi
फिरेप अमा चेना लगी है बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खंजन दियो अमसु मणिपुर गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना थाम कांगो पुना मक्ता याबी गनो बखोय से कई लेगे है वाफम जे पुना सेबियो मणिपुर से ai कोई तुआन बा पुंजल लगा ले रही बा पुना मक्सिगे अपन वॉइस सिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा नोमदि सब तक नेलो पयाई हाई फियोम से लातना बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना चेना लोमिना सी है बा वाफम जी थमजरी थैंक यू लॉन्ग लिव मणिपुर अहान नमकदा इरमदम मणिपुर की अपुनब सकम के दमक हवाई पंथा पीखरबा अथोबा अथोबीसिंग के मफमदा इकोक नोन खुरुमजरी अदुगी इरोइनना अपुनब सकम के दमकता खेंखांग क्या चंगनबदा होंजंग चंखनबदा असोपन नंखरबा आवाज थेंग क्या फंखरबा ख्वाई पुनम के मफमदसु इकाई खुनबु उच्चरी अदुगे इरोइनना असिगे सिगुंबा फुल्लक सुबा द ग्रेट जन अपराइजिंग यूनिटी डे 2021 की ऑब्जर्वेंस कमिटी की वाइस चेयरमैन सोइबिरिबा यूसीएम की प्रेसिडेंट सनिन करामबो हम मुतरी काई खुनजरी अदुगे इरोइनना कोई तिनबिरिबा फाइ पुनम मबुसु इकाई खुनजरी ngasi adungai ingising amaga aniga ama gungi tang tarani panna pai mapung oi bunimit oiraga nimit kyani sunna chatharkiba khongjangda hawaina pantha pikraba mayam adugi mafamda ikai khumna bujaba amadi aikoina sigumba athoba thobisingi yata pham oiba किग्रुपाता चाही खुदिंगी अखोइसु मणिपुर की अपन मसक्तम की दमक लेपली मणिपुर की अपन मसक्तम द सिंगरप खुदिंगमक अखोइ निंगन नबरतन थेंगनगनी हाइबा नहोलना वासक हेक लोबदु ngasisu अखोइ लोकजरी अमुकसु अखोइ चाउथोकना मणिपुर की मियामना यामना निंगन नब लेतना हाइजरी मधुदी केग्रुपाना लेबा मखै मणिपुर की असेंबा मपारी ममो मयाम से लरी मखै मणिपुर की अपन मसक्तम थुगाइबा सुक्या यारोय हाइबा वफमसिमा अदुंgai इंग लिसिंग मचमापन मरफुद्रा डेट की जुलाई की तांग कुन मंगादा इहान हाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदी एनएसएन आईएम अनीना नोमई कापना लेपगी हाइबदी सीज फायर की एग्रीमेंट अमा साइन तौनरगा शांति की वारी साबा हौनबगी थौरांग तरोकी द हफ्ता अमा लेरगा हाइबदी 1997 की जुलाई की तांग कुन मंगा दुदगी हफ्ता अमा लेरगा हाइबदी अगस्त की तांग अमदा हारिबा सीजफायर दु सनबा होबोलोयना शांति की वारी सानरे मतमददा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदी एनएसएन आईएम ना सानरिबा वारी दुदा मणिपुर की मियामना तोंगानबा चेखिन थौरा अमा लौकी मयामना सोइना हंगिंगनी शांति की वारी सानबदा नखोइना करिगिदमक खोरांग खोइचौरिबनो नखोइना करिगिदम मिपाइरिबनो हाइबदो मरमदि सानरिबा शांति की वारी यदो थमोइ सेंबा शांति की वारी नते थमोइ सेंबा सीज फायर अमा नते करिगुंबा एनएसएन आईएमना याम सेंगना नोमई कापना लेपा पाम लमनबा तारगदी मखोइ खुलाय दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया योंग सरेंडर तोबदमे थमगदबने अदुगा शांति की वारी सानबोगदन अदु नतब शांति की वारी भी हायरगा तुंगदा मणिपुर की अपन मसक्तमदा थुगायरकदबा तोंगान तोंगान बा कांगलु फुरुपदा युमफम मोइबा लेबा कया अमा सेंकटनरपगी युमफम थोनबा होनरप मतमदा लमदम सिगी मिसिंग ना सिंगजबा लक्षिंग चावबा मणिपुर की मपारी ममोम कयाना मसीदी मसीगिंबा सीज फायर असिना पीस टॉक असिना मणिपुर सोइना थुगायगने अदुना मसी थिंगौना बखोइ सेम सावरसी हायदुना अदुगुंबा सीज फायर तौरदुना अखोइगी पीस टॉक चथबा होबा अगस्त की तांग अमदगी सनबा होबदो अगस्त की तांग मरीदा आदि निमित खुमनी तेलबा मतमदा अमुकोना अचौबा लेली इम चलगा मदगी रिएक्शन पीबा होरखी मधु मतंगदगी लुप कया कया मतंग मतंग अचौबा चौबा मियाम गी लेली चतुना अखोइ मसिगुंबा सीज फायर सिना मणिपुर की अपन बसक्तमदा सोइना थुगायकने हाइना कन्ना ngang अखोइ लाव लाई अदुमाइना मियाम अदुक चौबा लेली चतना अकन रिएक्शन क्या पीने लेरिंगै मरदा हाइबदी सीज फायर चनबा मतुंग तौनबा मतुंग सही मरी लेरगा
हाबी 2001 की जुन तांग त्रामरीदा त्राउम दो यमती जुन की तांग त्राउम दो यमती त्रामरीदा बैंकॉक की कोनुंग थाईलैंड की कोनुंग बैंकॉक ता अखोगी एग्रीमेंट लमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मरी NSN IM इने करम एग्रीमेंट मखोई सही मरी चथरगीबा सीजफायर दो अमुकसु सही अमगा चथसी हाइबगी एग्रीमेंट नि मदु जॉइंट स्टेटमेंट अमा थोलै मदुगी जॉइंट स्टेटमेंट अदुनि ngasi मयामना बैंकॉक डिक्लेरेशन हाइना खंगरसि जुन त्रामरी की बैंकॉक डिक्लेरेशन से बैंकॉक डिक्लेरेशन से पॉइंट मंगा द युमफम ओइबा डिक्लेरेशन अमनि सांगदे मखोई वरी परिंग दो थोइदोंना वांगांगदे याम सांग इदे याम तेंतंगा इ तबदो पॉइंट मंगा दुमंदा अहानबा पॉइंट द योरिसि विदाउट टेरिटोरियल लिमिट्स ngam lamkhai ge kakna balai ta bhaiba sisbaya do sahi amaga mu sangbe tawdu hana sangkomba hana torma sisbaya dudi Nagaland manung khagga tormani Nagaland khagga confine do bani adu haujikti Nagaland ki wang mada haibadi mani ngam lamkhai ge kakna balai tana sisbaya si sandu e hai chumi madu ki sisbaya ki extension agreement da Manipur haiba wai yok de Arunachal haiba yok de Assam haiba yok de ba yaudragasu madu ki thaudoduna वफों दोगना अखोगी मणिपुर दसु मदुगी सीजफायर दो योवे हाइबगी चपचाबा प्रमाण होय मदुना अदुगम सीजफायर दो यारोय खदक तांदो कदबनि हायदना बैंकॉक डिक्लेरेशन तोबा 14 जून दा 2001 की अमुकोन खदक ता प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तोगा अकन बडी एक्शन पी नोंगालगा मियाम की अचौबा मीटिंग अमा सिलगा अदुगी कोई मणिपुर की पुंसलगा मतंग इहो होरपुदना जून 5 की मपुंग होबनि मेसे थोगा अखोई मणिपुर की अपन बगी सकम से ngasi पाव कंदन ngमखिबनि अदुगा हजिक लाक्चरी बा वफम दे मणिपुर की अपन सकम कन्न होनबदा मणिपुर की मियामना ngasi पावदा संखिन लाक्लेबा उत्तन लाक्लेबा थौना सिंग दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना उसिनदना खंसिनदना थवोय उसितना तौरगा थेंकांग केयादा मणिपुर की अपन सकम थुगाइना होनरी मसलिदा कांगलु फुरुपता युमफम ओइबा नालोलु कया सिजनरी अदुगुम्बा कांगलु फुरुपता युमफम ओइबा लारोलुपसिंग अदुनसु मसा खंगना नत्रगा खंगना असिगुम्बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की divisive policy divisive game machet makai tahanba thorang machet makai tahanaba honaba akoi gadumba game duda makoi masa yaukchali madu khudam kya akoi hoji u phangle ahan bada kaunglu phurupta yumpham oiba lalulup amana khare gana mapung oiraga manipur gi apun masakam thugaina ba honaba da gomel of india na season man adubo ngasi di haujik di kaunglu phurupta yumpham oiba lalulup khara मणिपुर लेरक्ले अदुगुम्बा लारोलुप सिंग अदुगी मरक्तै खरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पाइरगा नाक येता मणिपुर गी अपन बगी सकतम थुकायना होनरी नाकल लमदा अदुगुम्बा कांगलु फुरुप द युमफम ओइबा लारोलुप अदुना थौरांग लिबा मणिपुर थुकायना बा अदु सेनरिंग एदा सोंदा अतोपा कांगलु फुरुप द युमफम ओइबा लारोलुप अमा मुक सिजनरगा अखोय मणिपुर जी थुकायना बहोना दुना लाबि अदुनानी ngasi मणिपुर की मफम कयादा प्रॉब्लम क्या थोइबा मानदबा कांगलु फुरुपसिंगना खुंदा मिनाबा थंगनाबा लोनाबा खुल कयादा लमगी वाथो मतेक थोलैसे मपुमदा मणिपुर थुगाइनाबा थौरांग तोबसे मसी मणिपुर की मियामना खंगे अदु तारगदी अपिक मानदबा फुरुपसिंगना खुंदारि मफम मसी की लम मुनबगी वाथो थोलकांदा मदगी अमुक मणिपुर की अपन बसक्तम थुगाइनाबा प्लान तोबसी अमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मदगी थौरांग अमा तौरबरा हाबिसदा कोई मणिपुर की मियामना मिकुपना हम सिंगना लेबा यारे हौजिक कुइरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर दे हिमिनरीबा फुरुप कांगलुप सिंग मरक्ता हु कामजलगा नत्ता ओइदबा कया हाजलगा ओइ थोलोदबा मोंग कया थेलगा पीरोदबा कया पीनी हाजलगा थाजा हलगा अदुगुम्बा कांगलुप फुरुप मयाम दो सिजनरपदो हजिकि अदुगुम्बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सुमत्या के थाजरुरबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थविन्स ने चरुरबा लमदम सिगि लेसाले यावदो चोमनेरबा इसी नाउ सिंगना अखोई मिकअप थोमिनदुना अखोई मणिपुर की अपन सकतम गिदंता पुन्न लेमिनबा मतम मदो ओइरे हाजिनिंगी अखोई खेंखांग कयादा तांकक कयादा अखोई लाउनरुरे सैनरुरे थाजनबा कया मांगरुरे अमना अमगी कांगलु फुरुप हुनदना थबक कया अमा तौनरुरे अदु मदुई कानाबा फोल अमा फावा ngasi लेते अदु ngasi मणिपुर दा मालेम के फम कयादा सदोकलिबा कोविड लेना लाइससिना सोलब मतमददी ngasi अखोई खरगक कनाना अखोइबु सानरी कनाना अखोइबु ओली कनाना अखोइगी मरक्ता खाइबुं गाइबुं ताने भोले आइसे ngasi सेक्शनलेबल नुसलबा मतमददी अखोइ खरगक खंगबा होरे अदुबो
covid laina lai chat si lori patung da mu covid laina lai chat si ki manung da lamdam chiri hingminari ba songminari ba phurup machin ki makta nungsi sana bi saktam ama lai se covid laina lai chat si lori matung da government of india gi anu ba karamba game mamana ekoi si amuk nungsin haloi dori bano amuk thugare kaduna bi khangbang ngamdri government of india gi manipur machet tahana bhona ba manipur le ba kanglo phurup khodimak amaga thajana ba amaga waru no ba sin base sungle te te basi sang laba sahi sing asi de thok riba thok do wa thok to riba thabak mayam dana yam tasing ba praman ware bani maram maduna ngasi ke krupatna yatari ba atho singi thawai mirel sidabana lairam lendagi manipur gi mapari mamam punamakta manipur gi apan basaktam bu kannabagi damata thaunaling jel amasu PBU haibasi masu ekoi ngasi senja langjari ba the great Uprising unity day 2021 gi maikai du thamjari ngasi asigumba kekurpata miyam hupna asigumba athoba sing mafamda haikat lekat tamlaga ekoi amuk nahau na ekoi gi thaunaling jel isa nei sa hapjaba loina anoba warep logbodo ngasi karigumba leba ki oiriba phibam sina yadagasu imungda lekai da hojik thamoida warep lobiriba thamoida ki grupat udna thamoida athoba sing ningsingdana adungai 2001 gi thokdok ningsingaga anoba makhanda thauna hapjeba bium khuding busu mafam sidagi akoi observance committee gi maipe gi kai thumna buchari tasengna June 19 2001 masigi thokdok si thokpa matamda ayat Manipuri Student Federation MSF ki president oijari thokdok si akoi hathingna yaujaraga matamda de yaujaraga lakchar pani adu ngasidi observance committee gi chairman ama hoina mafam sida kikurpata lei akhoi thogol tobang ngamjare tasenamak chai khudingi habi thogdok gi thokra matung 2001 gi matung habi 2002 dagi sumaina haikat lekat tamba hol podagi ngasi bawa leptana haikat lekat tamba thangjri ba simak kikurpat na akhoi bu thogol bibani nungsi bibani haiba wafam simaju thamjari akhoi hojik manipur gi politician singsu oirapiba manipur gi phibam sing asida miyeng thamba oire hoji akoi manipur da tongan ba kanglup sing leibe sing amangta khare hena chawba kanglup ahum gi maraktadi adu ki madik dbc game mama sanaraga leibe na hoji akoi gi marakta misunderstanding kaya thoi yo aduna akoi na hoji hajening madi tongan ba kanglup phuru gi sinauk sing akoi punamak akoi masel nungsinaba chanaba natna akoi gi tungi future leiroi Kanglup amana kanglup amabu namhatlaga kanglup amana kanglup amabu muthatlaga nungai gini yai phagini haibasi mangthau na roido mang amani maramduna kana guma kanglup amana masagi kari guma khara khangnabagi damakta kanglup amabu hunba kanglup amagi kai khumnangai ba phiran kanglup amagi kai khumnarga khorimjare ba lai famlen amadi tongan ba chanabi kya da akoi gi thawoi uchitaba adumba khangoi nabagi thabaksi tawbigano taunaragumsi haiba wafam simasu akoi ngasigi senglaba namit June 3 bagin namit asdagi akoi miyamda appeal tawjari akoi manipur si yamna pikpa adubu tongan ba phurup kyana phundaba namdam ama oibania phurup singi oiba magi oiba wakhalon chanabi khardi leibnina adumak marak ta kharaga khenaba wakan khenaba manadabadi adumak thokani madudi mahuksani tawudubu aikoi gi khanjari ba aikoi marakta gi thoiba thofam thokpa manadaba adagi mungnaba macha do nataba atopa gi khut yahon ba atopa gi wakhalon changhan ba mongda mungnaba gi thabak bi aikoi tawhallagum se aikoi punna khamina se aikoi gi manipur gi apun ba ityas apun ba puari ama nainaminaraga madugi aikoi sum mathang chatharaga aikoi gi manaba lamdam nuksinaba lamdam manipur ama seminasi haibani madugi damakani aikoi na sai khudingi ki krupata haikat lekat tamjari basi aikoi kana gumba phurup amagi kanglup amagi mayokta nate aikoi gi manipur gi apan ba saktam gi damakta aikoi lepli haibadune aikoi ngasi kuchari se aikoi khanasi sainasi launasi haibadu nate jingba yaba launa khre tawba yaba tawna khre madugi kana ba phol amata hojik phangde maramduna aikoi da hojik sanari ba game mayam se masi aikoi khangsi aikoi gi politician sing khare hena kuptar yembiyo haibani politician gi khunda aikoi gi lebak sigi himai chumdoribani makoi ne aikoi gi lebak sigi starting paribani aduna aikoi da any political party sing oisino madugi leader singna habi center gi leader singna aikoi da karam ba mong tawri habise masi boini yengse
aduna palingai aduna tauringai aduna tohonmani adana tohonmani haiba aduna satkumsi akoi manipur dadi any party na panba matamda akoi manipur da adum makoi tongan ba miyeng ama yenga manipur da apun basaktam se sida singchep thabgi thabki sunglep lepti habesimadi akoi thokriba thokdok sing aduna pram lengra paraman aduna ngasigi asigum ba akoi observance committee ki mai kai dagi ngasidi smai tawdana malim gleina la chachina maram oiruga yamna pak chauna tobung ngamjare roi na haiba miyam da appeal tobo matamda lam da lebidi ba local club singna magi lekai da akoi sumba thorum si ba koi photo de ka lekat tambagi thorum ma siliba kari gino pung di ihulda manipur gi apun masaktam nuksi jaba manipur gi apun masaktam gi damakta athobo thobising thawai na patha pi gi bagi wari na daga thogdo odo mana ko ga taba mamit ta changjang na urikpoduna makoisu adumba ngasi ki jun trai bangi nimit achida ikoina athobi singi mafamda hekat lekat tam hogdragadi aikoi gi lehori ba punsi achida awat pra masum lehori gani haina khanba ga loina aikoi gra tok gi bani tawnori bani aduna masi aikoi gi sengraba ke krupar asina manipur gi apun bagi saktam akoi gi thajana rudraba kya warung roba kya se amuk na hongna sagatpa da ke krupa na madugi akoi yumpham thom mafam ama orisinu haiba wafam siju thamjaba loina akoi manipur ki singtam tongan kangluk phudingmak akoi nungsi sanana kingmen nabi lambi rom da koi punna thabak tawba hominarasi government of india gi chiron da koi thajaragumsi akoi ne koi tungi laibak leminarasi akoi punna thingnaminasi punna sahorminasi punna hingminasi aduga akoi gi marakta laiba hana warupur no mayamado kaukthoknaba amadi ngapina ba haibo pham sida akoi leminaraga akoi gi tungnum chat ama akoi punna mangna seminaraga tungi yam nungai ya phaba manipur ama oina ba hona matamda sing mi tami punna maki apun ma thodang lominarsi haib ga loina akoi manipur gi sing mi tami khudingmak antar ki covid laina laisat asidagi akoi gi tek ta kaina leba oibio nungai ya phana punsi leminarsi haiba wafam kharji thamjaraga manipur gi mipum khudingmak chinjalangjariba observance committee the great Channel of Uprising Unity Day 2021 ki mai kai dagi amukasu manipur gi yambu ikok no phurum jabugal wena koi ya thapau gelasi vision